kuat bobi di soto oni ramba udan berkom perhat kapapen kapakom perhat kapapiang bat wakloy ban priang ya kata kanongrim jong ka parti gajing de kata ngilaya kerki ngilaya grand hapreng jingi to kenongelam bat ila sore ban priang ya kani ka application bat ban ya grand part of the state election commission yipshim lashu kemen ban yo itu candidate mulai ni da perhat namar balai ka jingi jong ka voice of the people party kamdei ka jimi ka ba ngimi tangban penento yenoino ka jimi jo ka voice of the people party kadi ba kamdan shu na wai pakala kamdan shu na wai pakala eliti ladaga dei gi bangin klipat yang negeri ka jimi ladaga dei gi bagin pensingan pa ya ka jadre ka jimi hagani ka constituency lese klashlong ka ba kirki hayo kata-kata kawan nagane ka jumi nyempat don jimut bangin beli kertong lagi ki jaga ki ba kampaji naman ko ba ka jingsmo tho jigi breu ka party ka de balong ka ba scam ka ba shy e ko ba kan shlong nagano ka ba shwan kan jingsmo tho e la katu ka de banai kala don hi ka jing phone jadi babon ba kibriu na gani katong mathan ka bahap apo ka Nongstoin constituency kibala kli kale uno ka BPP kan piling candidate na po Nongstoin te kalau iki imat kan nama ni ko man shusai mademata ya kita ki kertong kiban ngin piling na kilobin constituency te kelas keren dia sama kantam kilong keme kiramba ke harian kato ani kilai penpau kilai penslo tenaga ke jigi hi ye budak kuatan bangin shim kabu ya kanu ka pendrum kanram kepada hagaro ka seng ye dah ham kuatan ye kata telama ka bagi wan niru ye dah kuatan bantip ye kai ke jinja ka belajar ke jinja ada tiga jumpi lagi kuatan ka we bapintip bakum ka parti ye dan di nongrim ki baskem abagi seng ya gani ka parti lemda u trainet usnoto ya nongrim gajni lemda u trainet usnoto baru priang ni ko perhat ko jing ko parti ina ma ai tiket ya no